Engko andi anak setong udah gelem pemuntutang kacung serala anak setong mereka cek ngerti di nabe ken pe gelem matang kacung ipa amutu ya barlo jong tajuk jong Berapa, Pak? engko andi parlo kakake Njan kaki dibering ke sengkok ngucap minta mobil Lamborghini ko wase asuka ngelelet ke tanah. Iya, Pak. Oh iya. Ken kok bersetong permintaan ke kaki. Mungkin terus meliaki jom. Apa ya, Pak? Kor kaken de amutu bi sengkok meliaki mobil se asuka ngelelet ke tanah jadi ya. Ya mungkin kaki tanda amutu. Mak tu mobil mak kenal pura kaki tak kere oleh jo. Derem mah. Ongkuan ya, Pak? Iya serius, engkau tak jongo tangan lah. Derem macam orang kelebun saya teku. Entah waktu dus ke Tangerang ya engkau. Oh iya. Teti. Teh. Yang bos benda yang kau kini kena nak oleh. Ya deh. Halo. Assalamualaikum mat. Beda di mana mat? Oh, Roman lah. Engkau andi parlo ke sede mat. Iya, engkau terus memuju ke kacau mat. Dari memungku kaki. Keran beda poduk sekeran bisa adidik kacau nih mat. Ya kurokun beda edinari kurokun di aja nunjar mat tangan mat. Ongkuan cek beda mat. Oh ya wis mat mon beda engkau setia antar ke Roman ya. Oh iya mat sekarang kau mat. Assalamualaikum. Ya, siapa nih pun kena? Mama ibu apa nih pun? Ada nyawa TP yang abun? Iya. Sekarang mana sih mengunduh kopi kaki jadi? Oh beda yang kena, dah kaki dena. Itu si Romang abun. Ya waalaikumsalam. Pana main puna. Assalamualaikum. Salam. Masuk bangun. Beres mat. Alhamdulillah, bun. Cepat kakek. Tak malam tak aram bagaimana bun? Mendadak kok mat. Dah kesuon tu ke? Kok tak ngeser kau kakek ya? Bi. Kan main rongko mayu. Tu lah jangan boleh dan. Siapa kakek mat. Nak kana apa saja nih kalau hujan sedang tak pernah. Mari mereka kakek tak 4 orang bang sabar sekali. Di masih mau capon juga si bode kau. Aki yang kau mabun. Yang kau dia perapaan serius perantang kacung setia nama dirontir. Wah ngalam kita ke HP pasti jadi ibu sih saat semalam. Betul bun. Itu sedih begini. Ayah masih semangat bun. Pon tu kriya. Nyamana pon tu ke Asubairi. Makan. Are Biar rumah ya. Pas langsung magar setia mah. oh iya bayung. Mana aku tinggal kita rasa lain nama. Itu le dan tersedia. Oh, rasa lain. Aba maju, mat orang malam dah ya boleh. Cak kana. Iya. Lu mabun. Cari benih terabojing, benih terkemar-kemar. Kalau mungkin cuk pasar ambon reng bini kaki kalau dengar akan nampi. Mayu. Weh, ada pergi buat ada TV ya. Iya mayu dapatan. Pesantren gitu. Iya, dia.
Yang pon tu beri tu hari kungkro Thơ đi mày. sederhana mak gaya itu. Ada thơ đi mày. Mak gaya ini tak tanda kan itu. Oh salah. Salah. Di apa? Selain tepat sini ada. Mahal ya. Atau lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka jom. Dinas menentar kata diri ya. Sarung jadi pakai bobo. Wah kata menentar mentak. Angken ki boleh ki ke apa dia? Ki. Ngereng, ada ki kantor. Okey. Kasih beda tamu ya ki. Oh iya dong, produknya sedikit jauh. Ki. Bergelak lagi. Okey. Ki tak aku. Oh iki, ngereng. Budak kantor terhadap terakhir anak kau ni kamu ada. Oh iki. Itu mah pilkada etap daftar lagi nih. Pak. Ini benar masalah ini jom minta daftar lagi tak tergantung nyaman kaki pompu ini ya. Tanah apa yang ini ki? Oh iki ngereng atur Ki atur ni kan. Ngereng. Okey mak ke. Ajar aja dulu kak. Oh, iki ngereng. Pasal ki pasal ki. Ni kesini kemari. Iki. Betul kau lah. Masyarakat alik bulan ni kan. Sebab kan uning bulan uning ka anu dan ni kecil na lastare areng-sareng di bulan. Oh iki. Mungkin pun laon ni tekan ni kena kana ang kan lastare kau ning ni dian ni. Nanti napa saya terus saya nak kana ni ka. Ingat terus yang penting kula beni muana ini. Saya kaya beni muan tak tak bisa tole ben matan. Tak sarang ni ka. Arti lo sang sawa cana. Langkong ki. Ya budak kentro tipe anak kau ni kamu ada. Kebanyakan sampeyan. Masalah dia boleh cek apa potong aki mungko pun toko dek kute karo panjang sampeyan mak. Oh iki. Kurang mulai sebuah jompo nak kana na bag ading unding mak. Ape ngarap karo kada kono. Ya. Masalahnya kan budak kukur mak. Ken banyak ka pun naman jeneng. Ini sana kecil dan nyaman lagi awajan pak bun budak nikah. Anu rakyat semakin anuan elit karo. Oh iki. Kes budak kasar ya. Oh ni kemutran se edit pagi ni. Mungkin. Oh iki. Kes budak kasar ki. Iki ngereng. Iki. Nak paparna aki ka kidina ina. Kidina sabuin dina papersiaki. Mola na engko ben kancanapan kakir mah. Abit tangga cerwa. Deng sepon kaki bulan lah pasrapan lo aku teh. Pokoknya kaki setia. Baca anu beri untuk dia. Sikap tidak over kaki. Dia. Kunci tak sopan. Baca sopan setia. Ahlak aku, ya nak.
Nak, mun kaki tak pernah nak halaman dia sampai kaki montu dia. Kaki apa pun pernah nak. Kalau pernah boleh Jong. Ngeno ming jadi ni si Jong. Oh, mentabun orang apa dengar ya ke? Je setiang ko pendaftaran pasraki ke kaki Jong. Jong, tinang ko kita saat itu Jong. 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 Wah, benih sapan nagyay di Jong. Benih pupaan di Jong. Oh no. Ini Jong, benih pupaan Jong. Patut tengkak. Raja lah Jong. Yuh, narong ko ban. Paisa sa ban ban. Yuh.